Limbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ka di manan ti barbartekam. Da kayo, mami. Siyak? Siyak ti barbartekam? Anya kinamagday tangay bagbagam? Apay kay barbartekan nak? Kababa inti inaramid yo. Anya ti sasawang? Da kayo ang mabigbigbig ang negosyante. Saan ang naka-business permit na kiti daduma ang negosyo yo? Anya? Siyak pa'y ti mabain. Nagdama ka kini Mayor Solomon. Ngum saan na kanong ammo. Ket saan kong ammo, nupod no adina ammo. Wenno kalkalaban na kayo laang. Anya kumaita no kas jayman bilang. Awan mo't mang sitar kanyak. Ngum itay, kunadag iti may iti opisina. Mapilitan da kanon ang mga sirra kadag iti negosyo yo. Adi makaala iti business permit. Anya? Kababain, mami. Da kayo arara amunda. Bigbigbigan da akabaknagan ang negosyante dito'y San Mariano. Saan nga agbaybayad pa iti husto abwis? Bayam na gijay. Narakala ka sarita ida. Ikamla ida iti kwarta. Pamalmalamlang ida agulimak dan. Anya? Ha? Nalakala ka po sa landa gijay. Awad pagdanagam, Jonas. Hello, nakawag ka ba ang Doña Candida? Asino kadagiti taga-munisipyo tinapadkod di sitar kadagiti negosyo ka, Mayor Solomon? Aniya. Asino ti kinakam iti dayjay apan nagsitar na? At baro nga ordinansa na ipasa iti konseho. Maingitan, ti pan na kay patungpal iti kada ti business permit amin ang negosyo diti San Mariano, Doña Candida. Anya? Adda nga amin na iwaya ta tax mapping. Masitar amin na negosyo dito San Mariano. Dakal man winabasita negosyo. Salbag! Asino ti lalay nga nang ipasa iti daytang ordinansa? Propose ordinance ti kagurgura matao, Doña Candida. Inaprobaran ba't ti si bubukal akong si hoteli? Ni Eloisa? Wan? Mabukit-kit pa'y amin a libro dagiti dadakkel ang negosyo tapno makita no agbaybayad na madlang iti hosto abwes. Salbag! Kat, awan mabalin tayo. Ta inaprobaran ti konseho dayta. Kat nagbalin nga ordinansa. Pinirma akmatan Doña Candida. Oh, ginlalaing jaunan bain. Kat pabura kiti dayjay agakat. Tapno mapadakkel ti taxes kat dumakkel madipondo ti ili. Kalukwan! Ha? Kasaritak na giti tao, Mayor Solomon. No pagarupam. Masisirap da pa iti kwarta mita Doña Candida. Nagbidot ka. Tano saan da nga ramiden ti trabaho da. May kat ken may darum na bay. Anya? Lading... hinidap nan. Panawan mo siguron tapno mabaliwan ti taray ti administrasyon ko. Tasaan ko akayap, nga damadi pakasarsaritaak iti panagimos ti takap. Talaos ti ragsak ko, tapi natkam ti awis ko, Monique. Apay kiti nasan? Awan at dakas na ti panangawis mo kanyak. Awan mat nga ta ti dakas. Apanggap mo kanyak. Anya ko matigap muna pagpanggapan kay ti Dakas. Pinatay na ko ni Mayor Solomon Talaga, laglagi pam. Bugbog to nga anak. Ken, saan na kadakas sa tao, Monique? Uray na kurape kami laeng. At da pa nagbutang may ti Diyos. Amo teta. Kaya't ko lang ti makisiningid kan ka. Kat pa kay dayawak launay. Tadakas kan ka agayam ko. Wow ha. Ngem, saan ka kadi ang mabain? Nukas kanyak lang ti kadwam amangan dito. Anya ko mati pagbainak. Dagiti gagayam mo. Awan pakibihangan da no asino man ti kadwa. Biyag dala ang ti biyag da. Biyag ko mati biyag ko. Saan mo't lang nga nagungat ni Mayor? Idinaam mo na siya ti kadwam?
Salamat. Basta ko na nga ganadak. Kuna na ang mga ya bakit bodyguard, yung kinanak asaan na nasken. Agtalikakan ka, kanamok asaan na kabaybayan. Pudno dita. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para ken ka. Oh, nukasta bang banganda iti dayta restaurant? Oh, sige. Saan nyo idapanawan? Aging kay ti may tulod na dito'y balay, ti anak ko. Sige. Bye. Pudno anang anda kanulang iti ruwar. At nakita da naragsak ti anak ko. Napasarayag katawad ay ti kadwana. Maragsakan akmat, no naragsakan ti anak ko. Hanggang kasanon, no addan to agrosing nga ayat iti anak ko. Napdak nga ta. Akas iti naramid ni Dunya Candida kada Jonas kan Eloisa. Nakainom kan Jonas. Rumor ka pailaang. Sa anak pa yan nabartak to niya. Kadwak ni Dawal. Inkam lang agpalabas iti oras iti ruar. Umininom kayo lang arutin dito eh. Dabali lang no iti ruar. Sige. Dagasak lang ni Dawal iti quarters na. Iso sa bagay. At damat ni Dawal ng agmaneho iti lugan niya. Sino pa ilang na kaya remuarto niyang? Da senyorito kan Dawal, madam. Papananda ka do. Mapanda ka no aginom itiruar. Anya? Ibagpagak nga aginom dalaangan ditoy. Saan tamad to na pinagkaaway? Tila mapampanunutan ni Jonas. Amugman, madam. Makapugtutak manendo kastoylal. Sige, si kanti makuray kadakwada. Idobleb tilak tiri daw. Uwan, madam. No saan ba mapuutan, kat saan na may lokatan nida, maturog na di tarwar. Masurunak. Handatan di sango ti may sakadagiti kalatang nga restaurant dito Jonas. Wan Dawal. Dumsagtan. Mabit lang Jonas. Makitam dagiti dualo mo ka na ni Tikotse. Ha? Damunik kan... Asino ti kadwana? Saan mo mabigbig? Nilito. Ti kasinsin kan driver ni Eloisa. Naday. Inlukatan pa nilito ti Ridaw ni Monica. Wow. Nag-sweet damatan Jonas. Napandan. Anya ti kayat asawon ti panagkuyog da. Barogan balasang. Nagsina kayon kini Monique san ka di. Ag-divorce kayon. Natural. Sinalbag. Sige. Sumrek takit din. Kayat ko ti agbarta. Nasakit sa tinaka mo'y di nakita. Saan ko nga mo? Sige. Aginom ta aging ga iti kay kayat ta Dawal. Ulitok tagyaman. Ta pinatgam ti awis ko, Monique. Thank you so much, ha? Welcome. Aganad kayo ti panagmanehom. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow iti office ni Councilor. Okay. Anya lakit tinilito. Naragsak kadwa. Managistorya. Saan na boring? Kumusta ti dinner dityo? Iti dajalito. So far, so good. Naragsak kadwa nilito. Managpakatawa kan sana boring.
Nasayad nga ron nawan parikot. Okay, naliw-liwa ka? Uwan, papa. Oras ka sa no, nalipatak dagit tidudukot ko. Moniki ha? Apay, papa? Apay, kita ang dagit ikasta. Amagano sa din no ti pagturungan day taki na singad yo iti day alito. What do you mean, papa? Naskan ka di pa ngay balikas ko. Ada ka didagas na, papa? Baro ni Lito? Kanar-uray lang ti final result, tinaipila a divorce me ka ni Jonas. Wan, kaya't mo asawan. Isukat mo ni Jonas iti may salang driver no bilang. I don't care. No asin naman ti pakarik na at manan iti panagayat, papa. Saan kay kumana kumontra, no bilang? Asan? Patpatkan ka. Kanuan niya ti pakaragsakak matan. So, thank you, papa. Ngam di kagdanag. Saan nga aram kanyak ni Lito? Sige, papa, kahit kunti maturog. Masapak ang mapan iti opisina ni Councilor Eloy sa Inton Bigat, tada papanan mi. Good night. Makaisa makitimbaga ni papa. At apan na nga aram sakit di kanyak ni Lito. Nyam na bilang, anya mata. Ay, anyan ti biyaga talaga. Ni Lito. Hello, Manong Lito. Asa, Lito? Hello, Monique. Adda ako niti balay. Good. Pasensya ka na, nung na-disturbo ka pa eh. Saan? No problem. Agsawer ak pa'y mat. Saan ak pa'y maturog? Okay nga, Rod. Good night, manan. Paginanakan tumaten. Oray si kamat. Ada pa'y papanan tayo kada Councilor Inton Bigat. Okay. Sige. Good night. Bye. Good night. Bye. Ay, anyan ni Lito. Sa bagay, nataknan kan gentleman. Pudno ng taod laang itinakurapay a pamilya. Ngam, dahi ta ka di, ti pagibasaran iti tao nga ayatan, ti maysa a tao. Narabian kayon. Kan kasta unayin bartak ni Jonas. Di nan sapayin ang mga pagkat mo dawat. Wan nga Rod. Ni magkideta, sana ko na naginom. Himaniknak ngagbartak iti Houston, Jonas. Hala, sana balik. Adda ni ti kwarto na. Nasakit to lagi diti ulo na makaring. Lakit di agar-arang ang platan nga insarag mo iti kwarto na. Bayam, iti blanak man kay diti kapitunyang. Sakbay mapanak mo iti pagtuturugak. Sige, mabait lang. May talaga di panagtimtimlam. Isot may sama gusto aking kamalaksi di kinapintas mo. Thank you, my loves. Patiray po kat nagpaimat. Saan? Ibagbagak lang libod no. Ala, wanan. Ay, adaman damagag. Anya reda. Anya ka di manan din nagpartikan ni Jonas. Makaluksaw ni Madam itay na amuan na. Arimwar kayo pailaang. Idinto ta. Naginom kayo lang arudan dito eh. Mapan kami kumalangag palabas ito oras, Jerwan. May di makadanon kami ti restaurant papanan mi. Gusto mo ta nakita mi da Monique kalumugan iti kotseda. Anya? Dayjay lang? Imbarte ka na? Saan ko nga ron nga mo no nasakit tinakam na winuan niya? Ngamin, natakadwa ni Monique kalalaki. Anya? Doa dalaang. Kat nakaragragsak datag kat katawa da sakbay alim mo ganda. Kadamom ka de kimpet pa ni Monique iti takyag di kadwana. Sino nga min ti kadwana? Tika sinsen ken driver ni Councilor Eloisa. Anya? Agkapi ka ditan, Lito Barang. Buwan, Uncle. Niinsan, Councilor?
Agpelpel siguro na nakadigos mat itayan. Isu Oray ta nakasukatak mat kan Uncle. Masapa kayo kanaw amapan ijay munisipyo ta ada papananyo. Uwan Uncle. Adda mapan mi kita na proyekto. Ken mitingan na kanu dagiti women's iti may sa barangay. Kasta kaday. Uwan Uncle. Kadwa mi ti may sa taga DTI. May suron sa kanu dagiti women's iti handicraft. Anya day jay. Eko Uncle. May suro da nga aglaga kadagiti nagduduma. Kas ko iti kalugong anang aramid manipo diti silag. Kanda duma pay. Ken oray sa kanu dagiti lalaki. Agaramid da iti boy-boy. Ket matulungan ida maimarket dagiti aramid da. Babaan matlaan kada insan. Ay, napintas aday ta. Kung nga da insan kan Monique, kita anda, noon niya dagiti kang runaan na produkto dito San Mariano. Tapagbalinan da kanu nga otop, wano one town, one product. Anya day jay. Ko Uncle, may isa kan mga programa ti gobyerno, amang tulong kadagiti babasit na negosyante iti may nga ili. Kat may sa dayta programa nga isayang kat da insan, tapno adda panggedan dagiti lumugan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo ka makumikom kalaunay? Ngam, dayawan launay di papati kinagagat mo, Eloisa, Counselor ko na kuma. Anya? Nangro na iti nagato na proposal ordinance mo kano? Anya? When? Nagadun, ti proposal mo. Ada pa'y amendment kadagiti existing ordinance. Kasapulan, friend. Para matlaang iti panagduras ti San Mariano. Wan, nakintas teta. Anya di kinunam, friend? Kastoy, nangipila ako ni ti divorce kontra kini Jonas. Anya? Nadanton resulta. Formally, extanton nga padpada. Naaramid mo dayta? Kasanon ti... Uri kasano, at tapay matnabat-bati abain ko iti bagig. Sa anak matatay babae hopeless, wano, awanan kas eskan na, ako mamkamat natan iti lalaki, apulos mat, adi, mangayat kanya. San ka di? Sigurado ka iti dayta, Monique? Yes, of course. Iti kasta, nawayan, iti kayat ng aramidan. Kasta mat. Maybe, ang best friend kami tulangan ka ni Jonas. Okay. Ang ipakpakaunakon, friend. Nugandaton namanen nga idarirag ti panagsinublian mi. Sorry lang yun. Ngam awan panggap ko ang makisinublian iti lalaki ang nalupoy. Kan awan pukod na a determinasyon iti biyak. Wan nga ruwad. Kasi siguro, masarakan tantumat lang ti Mr. Right nga agpadpada. Uwe na, friend. Iso ano, kayat mo nga agsinublian kayo. Well, awan ti parikot kanya. Ay, saan? Kahit ko saan nga dayo mapasamakan ka dayta. Napintas ka. Kan nasingpit ka, Monique. Anyan? Amo. Ado, ti agrok babken ka. Yesan, anya tinagsaritaan nyo kin ni Monique. Naka-close door kayo pa itay Amo minsan. Kasla tsak pa dyan. Oh, ti anya. Timbaga na kanya. Nga? Ag-divorce da kanon kani Jonas. Anya? Kasta timbaga na kanya kinsan. Oh, nagsaya atan no kasta. Nagsayatin ko nam. Jesus. No kunaem amaadan iti gundaway ni Jonas. Amang pasubli iti relasyon mi no agsinadan wenno nagpabusuyan ni Monique. Nagpitot ka insan. Anya?
Itapay ta naka-move on akon. Kuha insan. Waninsan. Awanan iti panunot ko ti makisinubyan iti lalaki nga awan Sir Serbina. Nalupoy. Ni Jonas? Tumpalbiag apas pasurot latan iti nana. Ken napanagnikakon ang nalupoy ni Jonas insan. Kasano? Di na malabanan ti panang sulisog ni Monique ken kuana. Idi adda iti Amerika. Kasta ka di? No talaga natibkar. Uri ka sanwa sulisog ti dumteng ken kuana insan. Linabanan na kuma. Para lang iti kunkunana panagayat na kanyak san ka di. Adamat din kalintigamin san. Nakam amak ti kasjay. Naimbag langan. Ta sa anak ana ilawan ken kuana. Insan. Aklo na kinsan. Nagayatak mo't ken kuana. Ngem nalabit. Inturturong ti apo ana saya at ti pagbanaka. Tanagsina kami ka ni Jonas. Wen, mabalin. Kat ni Monique, anyamat ti plano na. Nakapimpintas, insan. Oh? Insan, di mo kunaan. Anak kayawan ka ken kuana. Dakas ka din bilang, insan. Ah? Insan ha, agang angaw ka man na nakunak. Normal ka tao, insan. Siguro, saan mata kinabagtit? No agrok baba kitikas kan kuana. Nga ure ang mok, nga iti kaano man. Sa anak ama ikarikan kuana. Saan pa'y arimwar iti silig na, madam? Anya nga oras dasim mangpaton yang. Parbangonan, madam. Kasta unay nga roda bartek ni senyorito. Kasta ka di. Binagbagkat ni Dawal nga insero. Salpa ka talaga. Anya lang unay aya ti pagbarbartikan na. Kwa, madam. Di ka di kinunada, nga ada parikot ka na kiti negosyo may awan business permit na. Siguro, Maluksawa kiti na dyan nga Eloisa. Kuna ni Mayor Solomon, amasapol ka nun nga da permit amin ang negosyo dito sa San Mariano. Adda ayan negosyo yung awan permit na, madam. Ada. Tasaan mo't kay stricto? Anya ko mati sir kiti panagayam ni Mayor Solomon? Tinultulunga. Nas ka natulungan dakman. Ay? Nga bita, masapol ka no, ang mapipermita na amin. Dayjay kit din ti pang sidsidiran kanyak ni Jonas. Kun addan sapay ka nun na nakita na idirabi, madam. Wan, kuna ni Dawal, nga mga no dayjay ti may sa nagpartikan ba? Tiyan niya. Nakita na ka no, kada kadwa ni Monique, ka nagkapoy ti may sa restaurant. Ama no nagsakit matlaang tinakam ni senyorito Jonas. Kinamaag na ita. Di na inkas kaso ni Monique. Ita, masaktan na nasa bali akadwana a lalaki? Siguro. Kinamao yung daitan to niyang. Ay, medyo nakawaya basitan da tao, friend. Talaga anagaduti umay agpatulong. Nang runa iti scholarship yan nagta. Sana bali. Nakabiro kay samat ka iti sponsor. At dan, malaksit iti basit nga agapo iti opisina. Wow! Actually, friend, nakaikad din akon. Iti anya. Uray kat, adadag iti kliyente. Outside, iti kina-counselor ko. Kas, CPA lawyer, adamat compensation ko ichay. Ita, tisweldo. Ilatang ko para iti scholarship dagiti deserving out-of-school youth. Wow! What a nice small friend. Di kang danag. Kasaritak ni Papa. At patulungan man kan ko na. Tapno dakdakkel ti maitulong mo kan. Ano dagiti matulungan. When friend, nakasaritak mo ti provincial in charge iti technical school. Naimbag ijay, ta short course kan libre. Oh, na. Ngamin, iswait na timas kasapulan dagiti daddo maapas dak negosyo. Dagitay technical courses. Successful ti pagnatayo itang aldaw, Monique. Wen, naragsakan dagiti agendak iti dadya parangkay. Danto manin panggitanda. Danton livelihood it chay. Wan nga rod,
Aglaga da kadagiti nagdudumaahan di craft product. Kat tumulong mo ti DTI amang i-promote. Ado pa timula da kape. At dapat kakao. Iso nga rod. Isa ako na ni Councilor akitaan da no kasano ang mapaduras ti industriya ti local coffee. Wen nga rod. Kaya't nalaos ti ragsak dagiti lumugar. Tanipay la kanong insan councilor ti kakaisuna ang nagbalin nga opisyal iti ili ang nakadano ni lugar da. Anang kita iti pagimbaganda. Wen, nasulingag namin dahi siya lugar. Sa kaanan ti bantay. Ngam awan pa rin ko tinsan. Tadamat kalsada ang makadano ni Jai. No pay rough road. Wen, nakita ka ron. Kat siya ka mismo ti pangibagakan ni Papa. Nga idawatan dahi ti pundo dahi jay tapno maaspalto. Mabalin ka di baliwan tayong tuntek sa Rita. Anya kami na kinamaag kar aramidam Jonas. Awan mo tararamidak. Da kayo ti adda madi ngar aramidan na. Anya. Di kayo lang mabain. Nangruna kini Mayor Solomon. Kuskusitin nyo ti gobyerno. Anya kuskusitan ti bagpagam. Umay ti BIR. Kat kita anda dagiti negosyo yo. No agbaybayad kayo matlaang iti husto at tax when nubuwis. Anya. Kat nasayat matlaang. No ingatan ta dayta. Tapno saan kayo ang makakusit. Sumarben kan. Saan ko magustuhan ta kita may bagpagam. Saan kayo ang masaktan, mami? Tay bagbagaklaan ti pudno. Sana dayta ti pagsaritaan ta. Oh, anya pay. Imbagak lang arudan ang nasakit ti ulog. Nasakit ka di tinakam mo iti pan nakakitam laang kini Monik nga nakaduan na sa bali. Nagko na, mami. Naibaga ka no di dawal kanton yang nga isot nagbartikam. Ket no saan nakabinagkat ni dawal saan ka kumana nakaawi. Insan, kumusta mo't nga ti date yun ni Monique idirabi eh? Siyempre Maya tinsan. Nakaragraksak ni Monique. Amangan na sa dino ti turungin day ta ha? Awanin san. Kaya't ko lang ti makisinlingad kan kwa na. Os, day talaang? Uwan. Amok mata sa anak may karekan kwa na. No, pampanunutom ang nalablabas nga agayam tirantak kan kwa na. Uy, awan mo't imbagbaga ka. Ang minsan, broken-hearted ni Monique. Wen, gusto ka. Ang jak kahit agon dawayan day ta insan. Insan? No pekas na. Saan tayo lang mat ama ibagakit di? Sa bagay. Amo minsan, kasapulan ni Monique, timang linglingay kenkwana. Jak mat ibagbaga, ati panagarim mo, timang liwliwa kenkwana, ngamkit di. Ti panawen mo kenkwana. Wen insan. Kat mismo nga iso tinagkunaan ragsak ka no nagkuykuyog kami. Tasaan na maboring. See? Ket gapo iti dayta insan, amangan no ma-develop, tinaisang sangayan, arik na itinagbaitan nyo ado ha. Kinapod no na insan niya. Aklunak. Jak ilibak nga agrok babak ken kwa na. Ngem jak inarapaap, amaadaan kami iti relasyon. Imbagak matkan kan, Mr. Ong. Awan rumba nga pagdanagam. Taadabak up tayo manipod kan Mayor Solomon. Wan, Mr. Ong. Nabayagan na itang raramidan na. Anya. Pagaropam ka di anadalos launay ni Mayor Solomon? Oh. Nagbindot ka, no kasta ti pambatin, Mr. Ong. No amumla ko ba, anagkapo iti droga, ti gasgastosin na tunggal eleksyon. Wan, Mr. Ong. Karaman ni Mayor Solomon ka, nagiti makudkunaan narco-politics. Aduan. Sige. Kabilinat nga rod, nagiti tao, ngagsagana da. Oh. Okay. Bye, Mr. Og. Ay, sige lang, Mayor Solomon. Isakit mo lata, dahil nga Eloisa. Anakan nyo iti usto. Tamakita yun to, tikidag na. Ang dagay mawag ni Mr. Ong. Kahit at nanti karagamin to, madam. Wan,
Awagak mat ni Mayor Solomon. Kasapulan tayo ti back up. Maganda naman sa bali grupo ang masagang iyo. Sino ko ma? Dagiti kalaban ko iti negosyo Sa bagay. Dito ay masubok no tulungan nakpay ni Mayor Solomon wano saanan. Abay madam. At akade isang nga nakinawatan. Yak magustuhan. Ikas lapan ng pabasol na iti negosyo at droga. Abay. Anya kami timagana. Ada ka naman nasarakan da abang kay ti babae iti may isang abandonado a lugar. Kat maatap anaramas. Sa napapatay. Kasta ka rin. Kat ikon konektada iti droga. Sa bagay. Saan nga dayo rita nga tabda madam? Salbag kiti. Akikitan man na kiti pakarikutan. Baka muta. Ngam kasanon. Numadoktalan da kayo ti drag queen. Anya. Takasanong kumamaduktalan da? Malaksid no dagi butaktak. Da kayo. Tikang runa na makamoy ti kinapudno daway. Madam. Kat no may butaktak da ita. Da kayo. Ti umuna at udwag. Nukasta san lang at inubyo ti biktima ti suspek, hepe. Agraman na pingat nga grayo keng kuana, pinain na kunam. Anya, anak ti may sa Abaknang at taga Capital City. O sige, hepe. No adala kiti nabatat nga ebidensya ka na saksi. Uray pa sino na itatao. Sige. Mawag kumapay no sino na kiti supplier da. Sige, bye. Naimbag din tasan na taga dito iti may sa suspect ang may sa drug dependent. Tangata doon niya kandida pa lang tagiwarwaras. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko akayat ama paay kayo, dawal? Taramirin mi di amin nakabalan mi madam. Nasaysaya at payamatay kayo amin ngam ti mabulilyaso ti pagnayo. Anya? Napat madagtikar kami ito ngam da kami. Milyones ti patagdagijaya kargamento. Nung da mangher kailangan iti sa bali madam. Saan mi paya kaya ti matay? Anya nga rod ti kayat mo ama pasamak? Agtungpal kami itibili nyo. Ngam saan mi amay kari. Kan may danon mi tinasokar gaminto nga wanda ka sa mga samak. Anya? Makapasakit kayo matitirig na madam. Kaslangawan pulos patag mi ka na kayo. Tilang pilakyo tinamatag. Naa. Nawan kami ataw yo. Matagtaga po nyo madam. Marami yung matadag iti trabaho mi. At ang atamot kasta akin lang sa leon mo antibiyag yun. Nagturod ka nagsao kanya kiti kasta dawal. Bagbagak lang tipod no madam. Naman niya mata. Nung mamuang dang iligal ti kadwa na negosyo. Saan kayo kumaunay? Ano palang buat madam kandida? Tauray kusing. Awan may tugot yung numatay kayo. Pagdadya dawal. Maiturad na ko na pagsaritaan iti kasyay. Ala, nagloko mo ni dawal madam. Anya nga may timbaga na kada kayo. Saan ko kanumit lama itugot ti kinabak ng ko inton matayak? Punumat madam. May saka ba eh? Alaksid pagidaan da kayo to ni senyorito iti pasig a kwarta. Anya? Apan na iti kwarta iti lungon nyo. Di adda na itugot yaw. Payalong-lungon ti pagsarita taton yak salbag ka. Dayo pa iti papatay ko. Sus, naimbang man tamuyo madam. Nah. Naggasat kayon tamuyo gayam anapaot pa iti biyag kiyaw. Manawan nakmalangan ton yang. Magano makabil ka pa eh. Awan na di pagpupungtutan ni madam. Ang nga tangag pa iso tinapasama. Ay, agtama kakman kin dawil. Ay, Jenny dawil. Agkarkarwas.
Anya ti bagam, tuyang my loves. May liw ka kadi kanya. Namparakon. San ka nga rodan ngagmisota? Madadahil tabindas mo. Di nagman asaran dawal. San ka madabagan ako na? Anya ka di bagam. Anya ti nakaluksawan ni Madam kan ka. Uray la agbukirat ti agum na itiluksaw na. Anya? Kaluksaw na ka. Taada ka no imbagam maipapan iti saan na apan na kay tugot iti kinabaknang na numatay. Malugsaw gid din no iso matibod no. At daya may tugod ng oray kusing. Nakaluksaw. Kat kunana amabayag pa iti patay na. Asos, may baga na ayan mo ka ano amatay. Isungarot ti kunana. Napaot ka no pa iti biyag na. Muna yan no ka ano ti patay na. Hayabo Diyos saya. Sumak. Ken, at daya may tugod na kwarta na. Naibagat ken kuha na dayta. Kat imbagak, amabalin mat nga damay tugot na. Kasano kumamat? Apa ni Senyorito Jonas iti kwarta ti lansad ti lungon na sakbay amay lungon na. Anya? Ay, awan pa'y naputa kakas na to niyang. Anya nga iti amom, nung ibilin na kini Senyorito Jonas dayta. Wala na nukasta. Bagtitin nito niya kandida. Nukasta di bilin na kin Jonas. Anya? Ken mas bagtit man ni Jonas. No aramitin na rin. Nukasta ti mapasama. Agbagtitan dagidagi na. Ato talaga ti agbilib-bilib kan insan, uncle. Apay Mike. Kung na dagiti umili, dagiti nadandanon mi a barangay. So kanula ang ti official ti ili anapan mo nagsubli ti barangay da. Kalpasan ti eleksyon. Anya? Dagiti daduma wenno naglablabas. Mapan kanula ang dagiti kandidato no tiyempot eleksyon. Ngaminton nalpasan ti eleksyon, nga oray na nga bakda, saan da namap mapanapulos? Kalpasan na, hintayab kanupa yan iti kali dagiti karida. Ay, talaga amit akasta. Kaaduan ba't? Lokal man wenno national election. Uwen, uncle. Iso akas tauna iti panagraam da kan insan Eloisa. Tamakasarsarita kita no, kas di amapan kami kadagiti awaway. Mala, sapay la ko mata agnanayon akasta ti aramiden na. Uwen, uncle. Kang runaan nga aramiden ita da insan. Ket iso ti livelihood para kadagiti lumugar. Tayo ngay ada pagsapulan da. Mayat ano kasta? Kaya boyo, uncle. Bilibak mat kan munik. Todo suporta ken insan Eloisa. Ay, kasta kaday. Imbag man da, imbis akagawra na, kainagaw na kan Jonas. Saan ba? Ewan na, uncle. Bastawan lagi di tagpanggap kan kuan iti dakas kadag iti kakadwana. Gapo iti apal da. Kan dagiti posible makalaban na, dagiti nangangato a posisyon kunayo Ay, wan, uncle. Nga mawan mat nga ta, Tagkakadwa damat kan kada mayor kan vice mayor Gonzalo. Oh, nagsapa kan Monique. Nadanon da kamat kan dito Wan, tada pa panantawi ita barangay san ka di? Sublian kan wakitaan da insan takid daw da ama aspalto kumati kalsada da. Wan, kadwa tayo dagiti taga DPWH. Kan, sekretary ni Papa. Dahil tati pagimbagan na. No, todo suporta ti mayor kadagiti kid daw dagiti umili. Siyempre. Kaya't mat ni Papa na pintas ti exit na. Kas nabayagan a mayor iti San Mariano. Wan, Matt. Ang abdan sa amat dakala parikot ita ti ili tayo. Anya day tayo dito. Di man ka no pa nagraira ti may pari ta droga. Wan, naamakmat day jay. Doon ti kaso ti pamapatay kan rape. Kat atapan dagiti pulis, anak ka drugs dagiti nagaramid. Di mo kunaan nga. Ibarte ka man ang tinakita mo di. Hindi mo malipanan na yan. Ay, saan ko ang may lawlawag tiriknak daw? Okay lang. Nakigtutak lang. Nadya lagi din na driver. Di pagimunam. Kinanya kumarason nga ramidam di kasta. San ka di ama or-oray langin ti banag ti divorsyo. Wan, urayan mi langan ti final. No, mapan kami, wano saanan.
Amangan no mabalin mo't anan appearance daydan. Saan ko nga mo, nanya ti process da ijay. Di mat ko na mga dagayim ni Mayor Solomon na judge ka na bugado ijay. Katisudan ti makam mo. Iso mati ko na ni Monique. No kasta. Awan nga roden ti rason nga sakitin akin mo. Oray maki-boyfriend win maki-asawa ni Monique kiti sa bali. Saan matkit di? Amangan no makababawi kan. Anak kiniborse keng kwa na, Jonas. Gawal, awan kasta ariknak. Aday bagak ng basan ka masagsakitan. Nagmaag ka man! Pinalos po samkit din tinagpintas. Di adal kan baknang. Dakil nga ikan, nalukmag nga ikan ako nata ni Monique. Dawal? San ka kumaamas sa irti ko na. Ngam ibagbagak lang di po no. Ay ngam san ka di ama insulto. Amay sa lang at driver ti pangisukatan naking ka. Nukas pangarigan. Talaga mo tayong sanlito. Oh, anya manin insan. Apay? Kastalap lang ti panagkitam kanya. Mapalpaliw ko ngamin, dagkat kayo unay kan Monique, Anya? Oh, katanya kumaita. Amano, sa dino ti pagtungpalan day tayo, insan. Amok no anya ti pampananuta minsan na Sheila. Wen, aklunak. Nakayawan akin kwa na. Ngamit ti oray ka anuman. Saan na mapasamak ti pampananutam. Apay matakas tati ko na. Ngamin, kaya rigan mi ti langit kandaga. Anya? Kaya rigan ni mo ti langit kat nagaakmat. No status iti biyag ti pagsasaritaan. Kasta ka di. Hmm, Kasta ka di ti pangyarigan, iti kasasaad yun. Mayat oh. Anya ang mayat ti kayat mo asawan. Saan mo ka di nga mo, ati langit kabatog na ti daga? Ha? Saan mo nagets? Langit ken daga. Ag kabatog da, insan. Lugas da under surveillance si Dahepe. Sige. Kasi tinakunak oray paya sino ti akin anak. Basta dalakit di ebidensya kan saksi. Sige. Saan tayo apabut-butang ebe? Aramidin tayo latta ti trabaho tayo. At daak itilikunam. Kwan ebe. Bye. Nagkiti sinalbag. Sa nagabot nagdan. Kaya da mabalin na kan-influensyado kat marami dalatan ti kayat na. Kayat ko adalusan ti San Mariano. Kadagiti gas ti kagibungan. Nang runa. Kadagiti drug addict. One. Pagbalin na ka drug free nga ili ti San Mariano. Sakbay nga gibos ti dagam ko. Sang-sang patyo gayam, Sir Lito. Sus. Anya, sir. Lito latahan, Sir Jonas. Jonas latamat nga rodan. Angam sa balit ka sa sadyo, itibiyag kita kami, sir. Amok. Angam kay kayat ko, at Jonas latan tiyawag mo kanyak. Okay. Sikat imakam mo. Oh, kumusta kayo matangkan, Monique? Ay? Kumusta na kami kan Monique? Anya ti kayo asawan, sir? Amok. Nadagkat kayo iti tunggal maysa. Tapos aray agkuyog kayo pa yung ag-dinner. Anya? Kablaawan ka, Lito. Kablaawan? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Jonas? Naskan ka di pa nga ilawlawag ko. Nag-asat ka kan Monique. Napintas lang arudan. Bak nang pay. No ipapan mo nga agar-ara makinukwana. Magbidot ka, Jonas. Awan sa bali akay papananti kinasingad mi. No saan nakas na patag-agayam. Nang runa,
Kat nasingid na kan Counselor Eloisa. Kasta ka di? Ngam tay ko naman napintas kan baknang. Apay nga rod abinaybayam. Ha? Tirigat na. Pinasakitam ka no iti usto. Tasaan mo asinubadan ti awan ka asping na apanagayat na kan ka. Lito. Naibaga na amin kanyak neta. Iso asaan mo nga tamat ang mapabasol no ikayan na kan. Kat saan mo mat mapabasol no makasarak iti lalaki nga agayat kan kuana iti napudno. Ti loko. Ti amuna nga takit saan ko anadlaw. Nga adda kay papananti pa nang ibaga na kanya kiti kasjay. Kuray na kurapay aklaan kan nababatihadal ko. Naawatag. Ada ka naman ni Jonas si tayo dito? Uwen, nagsarita kami. Kaya nasumbatak iti imbaga na kanyak. Ah? Nagsawa na ka iti madi? Saan matkat di? Ang emnadlaw ko. Adda sa bali akay papanantikas diya nga imbaga na kanyak. Anya? Anya nga minti imbagana. Kasta timbaga na kanyak, Monik. Oh, awan ti karbangan na anang ibagakan kati kastsay lito. Anya ko matibibiyang nakan ka? Awanan ti sirbi kanyak ti kasarmi. Maur-urayan ti resulta ti panakawaswas na. Wan nga rod. Ngam kas diya matimbagakan ko na. Pinasakitan na ka. Tasaan na nga inikkan iti patag ti panagayat mo. Kat na dyan. Saan na nagsasaw kat pimanaw latan. Mayam, sano ay kaskaso? Kanawan bibiyang na oray pa no asino ti pakisin nga dakkan. Pakiayan-ayan. Mas daawak namin ha. Ay, amom lito. Nakaikad din akon. Sana kung nagpalamakan kuha na iti ayak. Monik. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong? Kat mang namnamaak. Naragsakak tumatlaan. Iti lalaki nga ayat na kiti maikadwa akong taway. Napintas ka. Nasimpat. Iso nga amok adumtang deta lalaki. Oh. Kat uri anyang tupay ti status wano. Klase ti panagbiag day ta lalaki no sino man. Naison to lakit ti pakarik na iti na itong tuma panagayat. Awan bibiyang ti sabali lito. Uwen. Gusto ka? Ngem, no bilang tasaan mo kapada iti status iti biyag deta lalaki. Kaya't nga tamat ni Mayor. Oh, Jonas, agmay may saak nga anak. Kanamok, napategak unay ka ni Papa. Kaya't naasawan, anyaman ti pakaragsakak, awan ti rason, adi na kayat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang maikawak iti kasinsin ko. Anya? Anya mo ti pakaikawaam kan kwa na Sheila? Naidumdum at ikinaragsak na nga inaldaw. Oo, ang mga nadamot mang parparagsak kan kwa na. Ay, gusto ka, mamunik. Nataer ni Lito, nang runa na formal attire. Wow, ha? Nataer kan ni insan. Wan? Apay? Sana nataer, iti pa nakita, Sheila? Nataar syempre, ngam narigat mo't no siya ti mangibagay ti kasta. Gaputa, kasinsin ko. Ngam po dati imbagak, Ma'am Sheila. Katsam nga dayo, nga dagkursunada, wanong agayat mo't ken kwa na. Nagdaksang gasat mo't ten, ti mainlove ken kwa na. Apay mo nakasta ti ko na, Ma'am Sheila? Saan nakalpas iti kurso? Nagpatingga lang iti vocational course. Kat nagpatinggamot lang iti driver ti trabaho na. Awan dakas na iti dahita. Tinapatid, aginos duda adwa. Iti, agbalin, naayatin na. Sa bagay. Isungawan parikot iti dahita, Ma'am Sheila. No siya, praktikala kitan. Ngamin, nagayatak nagpaiso iti di adal, kan baknang. Ngam, jak matpulos na karit na, iti panangilala.
Pulos sa dinak inilala ti tao anang ipaayak, iti ayat ko. Gaman na kiti full support mo friend. No problem. Nagdakil din na itulong tay endorsement ni Mayor Solomon para iti dayja project iti barangay Tamurong. Wan, kayat ni Papa na pintas sa exit na kas mayor. Narigat no mangibati ka iti pakababalawam. Ngam ko na damat. Uri ka no anya ti kinasayaat, ter aramidin ti may sa tao, at dan tulat tama ko namat ti sabali. Munit. Pud na ta? Agsipod ta saan mo ama please when no makontento ti amin. Akpaiso ko. At dan tulat tama dilaw ti kaatuan. Normal sa daytan iti tao. Nangron may saka a politiko. Makita da amin nakabasitan na bidot mo. Wan nga Rod, kasta talaga ti konada. No nakapsot ka no ti Rosong, saan na sumret iti politika? Nagitermasyo, kagatwa. Haging kayo ti mabalin. Saan tayong ipalubos nga't namatay? When numasugatan ka na tayo. Nagkal ka no ti bonus. Ngaitad ni Madam ka na tayo. Kasayaran na basta. Dahil tingkari na kanya. Isong arami din tayo amin nakabalan tayo. Ami deliver tayo nagiti kargamento. When may sangpot tayo, yay budi ka. Ni Mami, Tonyang. Ayan na. Ada iti kwarto na. Dadawal. Apay nga awandakan kulas. Apa man anabilin ni Madam Ida, nagdardaras na matapim manaw. Kaya't ko kung maida ka sa nga uminom. Intun sumangpot ta O sige. Mapanak pa iti silid ko. Kat no sumangpat dadawal, tuktokan na kiti silid ko, Tonyang, ha? Wan, senyorita. Sige, panawang ka pa Naritay ni Jonas. Aginumda ka naman katatawal? Partakiraw! Lumungan kayo at dakusan ka nagdi-pick up. Makamot ti driver ti truck. Hindi masangwanan kan malikudan ti truck. Masapol nga da-back up. Kumusta, Dawal? Anyat madabag. Agturong kami, nagibudi ka, madam. Awan matlati pa record. Awan pa'y magkiti, madam. Good. Kasin karik ka na kayo kadagiti kakadwam, ada bonus yung kanya. Numay sangput yung ti kargamento iti bodega nga awan aberya. Ewanan, madam. Alang arudan. Bye. Bye, madam. Dakkel madan ti sobre kanyak apirak. Kwarta madan nakateng-kateng ako nada. Apa yan nagsardeng? Nagitiad na iti sama. Checkpoint, Postawan! Sinalbar! Dakasan, awagak ni Madam Candida. Dakitin samot tao ni Mayor Solomon dakita. Apay, Dawal? Na-checkpoint, madam. Taon samot ni Mayor Solomon. Ha? Pulis na ako na kuma. Salbag. Sige, mabit lang tawagak ti Mayor. Urat, tawag yung madam. Bye. Sige. Sana mabali na ma-intercept dadag iti kargamento. Nagawag ka man. Donya Candida. Abay? What? Apay, ada ka di binaon mo kadagiti polis mo amang checkpoint kadagiti tao? Hunak man namang tad kay score na. Apay nga na checkpoint. Awan pinag-checkpoint ko. Abangan mo sa bali apan nag-autoridad na gijay. Kasano nga rudan dagiti kargamento? Dakala ka tanday jay, Mayor Solomon. Awan mabalin ko Donya Candida. Anya, sinalpag ka, Mayor. Ayan din tad ko proteksyon. Ladingit at Donya Candida. Masapol adalusak
kadagiti amin nakita ti kinadakas ti San Mariano. Sakbay nga gipos ti takam ko. Saan ko kaya nga dadakas sa pakasarsarita? Oh, aramidan niyo amin na kabalan niyo mga lasat dawal. Uray makirangat kayo. Awan madam, kami di mga mo. Sige, nga maganad kayo. Sige, bye. Oh, tiyak magustuhan tinaramid ni Solomon. Impagarap ko lakit din namang taditis court ka na kiti taok. Saan mo't kayang? Natay kami nan kakadwa. Kasta ti rumbang kadakwada. Sige, parta kayo. Pumanaw tayo dito oy. Sakbay nga dapat umtang ang kakadwa na. Natay amin dagiti kondikit point. Anyak ti kunam, hepe. Kadta na pasama karangat. Pulis kontra dagiti maatap nga smuggler. Kasta ka di. Wah, imbestigaran nyo. Tangay at dahi tinagbedengan ti jurisdiction tayo iti kabangibang nga probensya. Tumulong kayo. Sige, sige. Bye. Salpag na yadol niya kandida. Kaya't napay adadailan tinagan ko. Piltak na ito kanya ka na basamak. Di pa'y na nasolsol bar. Dagiti nagsarano apang mapatay iti dua babae. Ken pan nakarabas na. Kastoy manan tinapasamak. Apay nga awan dapay dadawel to niyang. Sa di no tinapananda. Saan ko nga mau? Nagadun ti nainom ko. Saan ko matlangan ida mauray? Saan ko nga mo no? Sa dino, tinangibaunan ni Madam Kenkwana. Dan samot kalukwan nga aramidon dadawel. Anya? Sika to niyan. Adda ka di amam? Ha? Awan. Anya ko matiamok dita. Maduktalak lang adar aramidon dadawel. Siyak amis mo ti mangibulgar kadagiti otoridad. Anya? Kasanon no? Noan niya? Oh. Apay adi mo ituloy to niyang. Awan, senyorito. Saan ko akayat ti makabasol? Ang mga no patayin dakpay. Sino ti mang pataykan ka? Dagiti buaya, kukuha, senyorito. Nintulangan dawal ti pagdamagan niya. Sige, no awanan pa arami do kanyak. Adala ang aramido kini kusina. Panagkunak. Kat ado ti ammo nito niya. Adalakit din ay bagbagan ni Dawal Kenkwana. Nasaw kanyak ni Dawal nga aggusto kanton niya. Adda na sa kanyak na minsan ni Dawal. Paliihok ka no ni Mami. Kaamangan, no makaaramid iti pakaisag makan na. Ay, makaaramid? Bueno, nakaaramid at. Kasta ka di, Counselor? Ket? Asino dagiti nakapinaltog dagiti pulis? Anti-smuggling force? Wow. Oh, sige, Counselor. Okay. Agsarita tayong tun madamdama dito munisipyo. Okay. Tangay sika ti Chairman ti Committee on Peace and Order.
Owen, Counselor. Okay, bye. Oh, at takadi dagiti smugglers dito San Mariano. Wow. Sino di kinasarita man na nakastat itsurab? Tang. Timan inyawag ni Counselor Kamba. Oh, apay, anya to impadamag na. Ada ka na napasamak at pinaltog idirabi Itinagbadangan ti San Mariano kan Santo Domingo. Anya? Hindi. Asidag ti baybay ti Santo Domingo. Kasmat lang iti ili tayo o San Mariano. Wentatang. Kat maatap ka nung smuggler dagiti nakarangit dagiti pulis anang checkpoint. Ay, hindi pa ilaan. Addan dagiti sayang gusang nga adda dagiti dadakkel a negosyante iti probinsya nga smuggling ti pagbakbaknangan da. Kasta ka di tanang. Kan adda pa'y damag nga adda kano dito'y lugar tayo ti drug queen. Kan smuggling queen, anak. Anya. Sana ka pabasulan, Doña Candida. Talaga ka diya kaya't mo napugsaten ti panaggayem ta ha, Mayor Solomon. Anya ka di pa nagkunam, Doña Candida. Ha? Panagkunam ka di kat pakaragsakak tinaramid ti anak mo, iti anak ko. Apaya may ramraman na kiti anak ta. Mayat langking ka talalaki ti mga anak mo. Ngam siya, babae ti anak ko iso adihado aking ka. Mayor Solomon. No amom la kumatisang managpasaran ti anak ko. Pinagbalin na anak kababati kinaltao na. Gapoy ti panagayat na iti anak mo. Nga ba niya tinsubag ti anak mo? Di na impayan iti patag day tangin ang ramid ti anak ko. Saan nakapabasulan ni ti dayta? Tabukod darit na ni Jonas. Wan! Ngam! Ha! Ladingit at Doña Candida. Tilang may bagak kita. Isardeng mo dagiti illegal nga aramid mo. No di mo kayat ay may karangugong ka iti gungugong. Karaman kanto. Ha! Ulit timbaga. Rogyamon tagbalbalew. Kan mangisardeng iti dakas nga aramid mo. Ta sigurado asan kanto agbalikas kadag iti sumarunong agbalin alitan ti ili tayo. Asino kumat sumaruno ni Don Gonzalo? Ti kulam, kabutin ko. Ad-adda manan na ibaga Manilo isa. Ad-adda na saan ko akabutang. Mabalin na saan mo ida akabutang. Ngam saan mo amay tarayan ken kabaala nga labanan tilindag. Anya? Nalawag timbagak Doña Candida. Ket ulitag. Sardeng amon. Uno ag sardeng ka kuman. Ambok. Noan niya itati pampanunutan na yan Doña Candida. Kaya't nakairaman. Ngam saan ngagbalin kanya. Danom man to niyang. Danom, darasam. Mabit lang ta mga alaang. Susapo! Ang naman ang guruod dito'y balay! Dunyang, danom na kaya. Umayan, madam! Umayan! Diyos ko, anyaman nga tang na ito eh. Antuyin, madam! Anya, madam? Mayatan tirik na yaw? Mabalin naklata na panawan to niyang. Ayaban ka na da pa kasapulakan ka. Tiyawanan pa na sulubon. Karkaritan na ka talaga. Ni Mayor Solomon, tinakasari tayo iti cellphone, madam? Daka pa ila tita. Pandawan na ko na. Ay, uwan, madam! Oh. Anya ka no? Apay akaluksaw na ni Mayor Solomon. Uwan kayam. Saan na si Mangput dadawal? Napanandang-tangap pa iso. Apay ngawan na payla ang kin Nicolas aging gaita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Adaw ti mang daydayaw iti gapuanam anak. Ang naimbag no awan agsaksakit tinakam na kan ka wenno dakas nga apal. Sana maikatay tatatang. Kadwa na pa'y tipin na dakas. Kan agpipin na tay dapay. Wen tatang. Ada dagiti lugar ako na hotspot no tiyempo ti elections. At dapay dagiti agkakabagyan. Agkakabsat kan agkakasinsay nga agpinatay no kasta at tiyempo ti eleksyon. Dito'y ili tayo tatang. Awan ka diti kasta mapaspasamak iti napalabas. Awan ti napuutak ang amno ginatang iti butaws isaw. Awan sa matan ka dagiti napalabas tatang. At dagiti na ipadpadamak. Sino mo't dagiti concern tatang? Dagiti maatak kunak kuma. Da Mayor Sulumaon. Anya? Ang jaklaan mo ita Sa bagay, iti laang siguro na nga to a posisyon. Tatibinag ti sanggunyan bayan. Kasna, awan mo din, ta majority manipod kada kami. Idinto ta, duwalaang tinakarwar iti binag ti administrasyon. Wingkat nga ta. Siyak laang ti pangibasarak tatang. Sa anak mo't na naggatang, nakarwarak mo't. Marik natin na impuswan a panagsirbay ti anak kaw. Maasya nagpaikit din kan ko ana. Danda ni awaan ang inanana ita. Kas iti dayjay. Nagsapadaman ang anapan kan dito iti munisipyaw. Adda kano nasken a pagsaritaan da kan Councilor Kamba. Maipapan iti napasamak arangat dagiti pulays ken maatap nga smuggler. Ay, malagip ko tinangag ko adamag. Wano taltalantanan ti may sa radio announcer. Iti nalatak a radio station dito'y probinsya may. Adda kano dito'y probinsya, wano iti paikit di ili a San Mariano, di maatap a drug queen, ken smuggling queen. Ay, no adda dito'y San Mariano, may salang ti amaw, a sobrat baknang na. Nilaang Doña Candida. Sa dino ti papanagyon hasta da karubwat ka. Napartek ka man ni Rabia. Awan maramidak, mami. Ken ado ti pakariribukak. Anya ko ma. Imbes nga si kasun ti negosyo tayo. Ada in charge no katalag tayo jay, mami. Ken anya kumapailat sa pulen nyo iti kinabaknang tayo. Anya? Saan tayo ang maibos daytan, mami? Nang runa kada kayo. Anya ti kayat masawan? Awan sir-sirbiti ado unay a kinabaknang. No addamat madi a pakasarsaritaam to. Saan ka di, mami? Nasaysayat mo't lang ti matay anadalos ti kararwang. Anya na kitang ibagbagam kanyak. Siyak ka di ti pangiturturungam kada kita. Adda kada kayo, no anya ti pagawatan nyo. Kinapay kasta kayo, mami. Oh, Adda ka di saan anasayaat nga aramidan nyo. apapam ka di nga damadingar aramida kakasta. Awan imbagbaga kakasta, mami. Da kayo lang ti makaamo iti dayta. Kat no bilang adda, isardeng nyo kuman. Oh, mabuisitak talaga to niya. Matam, tapos yaw. High blood yaw. Sino ti sana makaluksaw kat? Di pala nagkulpa ti luksaw ko ni Mayor Solomon. May nayon pa ni Jonas. Madam? Magkatap sakit din ni Jonas nga damadingar aramidag.
Anya nga tatimbag pagkani dawal kan kwa na. Anya ko mamadam. Ay, awan! Agure ka. Apay nga tangawan pa'y dadawal. Saan damat asim mangkot idirabi, madam? Nang iba unay nyo kidi kadakwada Ay, awan! Awad kay Jayan Tunyang. Sige, makamuka pa lang dito balay. Adanas ka, napapanak. Hello, Counselor. Good morning. Mr. Mercado. Anya ka dito may paay ko, ha? Ada ko malang ibagak. No sana ka makasingha. Saan mo? Awan mo ti appointment ko ang... Madam Sheila, mangisagana ka man iti merienda? Juice wenno kape? Anya ti kayat mo, Mr. Mercado. Juice wenno kape? It's okay. Saan kayo nga agtaktak pa? No. Sige. Sheila, oray kape laangan kan timot kanya. Okay, wait a minute. Thank you. Anya ka diti ko nam nga ibagam, Mr. Mercado. Mabalin ka di nga awisan ka para iti dinner. Anya? Di na ko mapaayan. Adalaan kaya't ko kumaapagsaritaan ta. Nagkumkumpo sa lang. Sa ko lang. Kantaan. Ati sige ka nun. Kahit mo asawan, makikuyog ka kenkwa na insan? Pagustwak insan. Ngam ito yan, timauti. Sige. Mas tawag mat. Saan nakaasar doon na? Ngam iti da ito yung daway. Kaya't naman wala saan. Masapol nga agsardingin amang riribok kanya. Namin ano mo ito niya imbagam kenkwa na dayta. Ngam, saan lata amamingga? Ay, kasi tinakunakinsan. Maudin da ito eh. Saan kuntun apagustuhan? Ay, sapay la ko ma. Apay, saan da nga tang nagkinaawatan kinmunit? Saan siguro insan? Nang ron kat nakapilan ti divorce da. Day talaan Agbabawin to man ni Jonas. Narigatan ama pasamak pa ti panagsinubyan. Insan, dumakdakkel ti parikot maipapan iti maiparit at droga dito San Mariano. Langaro din san. Dua nagsasaruno akaso ti pamapatay kan panagramas. Wen insan, maatap kano a napapatay kan naramas dagiti biktima. Sigun iti damag, posible adrag adit ti akin gapwanan kadagijay. Lupay nagduma dagiti suspect. Masapul ana inget ti pan nakaipatumpal ti linteg. Maipapan iti prohibited drugs. Kumaa, ang depende. Nanyamat ti addang dagiti autoridad, nangro na iti ahensya a direkta akin akam iti dayta. Weninsan, ang damot division sa ti pulisya. Tunggal munisipyo dayta ti talaga trabaho da. Mabalin siguro makin naman ka iti hepe ti pulisya insan. Kastamot din iti Committee on Drugs iti Konseho. Saan lang nga maipapan iti maiparit at droga ita ti parikot, friend? Anya pa'y? Ti kaadda dagiti smuggler at taga San Mariano. May basar ka di daytay, tinaypadamag pa nakapapatay dagiti nag-checkpoint tapan nakabagi ti linteg. Wen, makapaalarmasan ka di. Wen nga Rod, kasaritak to ni Papa. Kinapod na. Adda, naibaga kanya may papaniti siya bukuin kasi smuggling queen. Masapol nga balin tayo vigilant kadagito yung mapaspasama kita. Mangdadaol iti reputasyon ti Ili as San Mariano. Imbes nga adda dagiti maawis tayo nga umay ag negosyo. Agsanudan no mariribok ti Ili tayo. Ay, pudno dayta, friend. Iso, mangisingasingak ita iti emergency meeting ti konseho. Ket mapaayaban ni Hepe. Tayo so ti agpalawag ka dagito eh. Saan ka di nga iti boundary ti Santo Domingo kan San Mariano? Tinakapasamakan dayta? Wen, kalpasan ti meeting mi iti konseho. Mangaramid kami iti resolution. Amang kid daw iti joint council meeting ti dua nga ili.
Tapno agtimpuyog kami amang kita iti solusyon daytoy a problema. Oh! Dayawi ka talaga ti kinasariwawag ti panagpampanunot mo, Eloisa. Deserve mo talaga ti agbalin ang mayor ti San Mariano. Ngamin, pasi kapag sayatan ti ili kang dagiti umili ti pampanunutem. Saan kayo pa'y larom-romwar dito bodega? Kan saan na maaramat dagiti lugan ngay nararamat yo, Dewel. Wan, madam. Makisinarak ta kini Mr. Ong tabayadak dagiti kargamento. Wan, madam. Agsara kami matiti Kabarbaroa Seafoods Restaurant iti Kabisera, uno Capital City. Kano, madam? Inton rabi, Sige, madam. ganda kayo. Saan kayo nagdanag? May kan kayo ti bonus, kas inkarik. Nawanda ka sa mapasamak iti kargamento. Nangagyo, kakadwa. Isungag talinid kayo pa ilang diti budiga. Wen. Sang-sangpet mau. Ngem agrub-rubat ka man betan. Kalpasan ti panag-shower mau. Adangamin kasi narak ko ataw, tatang. Mangrabi kami itirwar. Ay, kasta ka day. Maipapan ka di madan iti trabaho mo, no? Kinakonsihal mau. Saan, tatang? Personal da ito eh. Kasta ka day. Wen, tatang. Ay, baga kada kayo ti pudnutan. Kasi narak ko ni Jonas. Anya? Ay, kunak ba Saan kayo kumangag panunot iti sa bali? Wen, no? Saan yung ipapana makisinublianak ken ka na, tatang? Saan? Anak. Kaya't ko kasarita iti maudi na kundaway. Kidawan. Adinak ko man riribukan pa'y. Tauray anyat aramidan na. Sana ko na makisinubyan pa'y ken ka na. Kasta ka day. Wen, tatang. Isarah kon ti pusok para ken ka na. No pa'y silulukat para iti sabali nga ayat. Sang-sangpat yu pailaang. Agrub-rubwat ka man matag. Kansos, una yan, nagtaor ka iti day taas suot mo, senyoritaw. Kasta ka dito niyang. Andan sakit, di ka date mo Talagang adda. Kat agyaman hak. Tapinatgan na ti awis ko. Sino? Ay, ni Kadimunek? Saan? Ni Eloisa. Ha? Ay na, wow! Nagmayatan! Ang sana kasigurado. Noan niya ti mapasamak ide daytoy a panagkita mi. Ngam na niya man. Naragsa kaklatan. Tapinatgan na ti awis ko, tonyang. Ibilang ko nga espesyal akan ito daytoy, Eloisa. Councilor Eloisa. Eloisa Latan. Tawan tayo iti opisina. Okay. Saan ko nga mo? No ibilang mo pa'y laang espesyal akan ito. Numangag mo ti bagak. Ha? Pinatgakyawis mo. For the last time, Mr. Mercado. Anya? Maudi maten a panagpakaasi. Ken panagkidaw ko ken ka iti pabor. Ken sapay la kuma. Tapat ganak. No? Pudno na patagak ken ka. Wen. Saan ang nagbaloy ti panangipatid ko? Wen no. Panagayat ko ken ka, Eloisa. Ngem. Agpatingga ko malaangan dito iti amin. Ibawing mo laangan iti sabali day tapa na kaya. Sorry. Ngem awan panggap kun ang makisinubyan pa'y ken ka, Jonas. Awan pa'y mat ni Mr. Ong, madam. Wan.
Iso dito ka pala ang tawal. Wala, madam. Kat... Oh, Madam, pwede nakiktot ka. Anyat nakita mo, ha? kumita kayo tila misyon iti suli. Ken, ada nakasindya kandila. Apay. Ha? Jonas kan Eloisa. Wan, madam. Anyat ti kaya tasawad ay ta. Candlelight date, madam. Madam, adan da Mr. Ong. Sorry, Jonas. Nupay kas na. Agbalinta ko mga agayam na ta. Wan Eloisa. Anya ti nakakigtutan. Jonas, umita ka itilamisaan nga adda iti dayjay apanta. Sino ti... Damami kan adda kadwa. Sigurado ka may sa Chinese ti kasangsango da kintawel. Anya ti kaya tasawon ti. Adda attache case itilamisaan. Saan ka ngagpadlaw Eloisa? Kan alak ida iti picture. Anya? Mabit lang. Ngamsan ko nga ipadlaw nga alaak ida iti picture. Apay may laing. Anya ti plano? Awan. Okay. Adday ta. Damagag to ni Mami. No asino ti kinasinarak na. Anya Jonas. Ada ka di pagsaritaan ta? Panagkunat kat awanan rumba nga pagsaritaan ta. Kat patgam ko ma, tikinig daw ko ken ka. Eloisa. Mapatgam ka di. Maaramid mo ka di, tikid daw ko, Jonas. Ikarigatag. No pa'y nasakit para kanyak, Eloisa. Sorry. Damamim. Pimanaw ti Chinese. Saan tapay mo ta pimanaw? Kat saan ko nga amunoan niya ti pampanunutan nito niya kandida. Iti da ito'y apanagkita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ba yapimanaw de Luisa, madam? Bayam lang, ina. Saan tayo kadi pa pumanaw? Pumanaw tan. Kiti sa bali lang na lugar, ti pakisinarakan ta iti buyer. Awan, madam. Baglakit din ta, dayo-tayo iti enda. Anyat pa nagkunayo, madam. Nagkinawatan man nga tanda kiti dua. Adda to altaw, amapanak ti opisina day tangay Luisa. Anya? Wad, sana mabalinag sinubian da ka ni Jonas. Ada kadi pa'y maramidan nyo, madam. Anya katawanan, o sarati kwarta, no kasapulan. Anya? Siguro, muray milyon titid ko itak ni Luisa. Saan nan gawatan, madam? Sana na kwarta ti itid ko. Anya nga ron, madam? Bala. Anya? Sakbay day ta. Patulodak iti lungon kan corona. Awan ilimod ko ken ka. Monique, friend. Anya ka di ta? Sangsangpit ko. Nagsinarak kami ni ex mo, Saan pa'y gayam nga ex, Tawan pa'y result ti divorce you. Ni Jonas? Well, pinatgak ti awis na nga ag-dinner kami. Baliktad siguro tinamnamaan na. Namnamaan na nga? Nga, umanugot ta. Takayat kun ti makisinubyan ken ko na. Nagpapakasyak ken ko na. Kinid daw ko asardangan nak kuman ariribukan. Tawanan ti panggap ko ang makisinubyan ken ko na. Oh, kasta timbagam? Anya ti kunana? Ikarigatan na ka nung aramidan timbagak. Anyan? Imbagak pa'y nga.
Ibawin na laangan iti matang na iti sabali. Langgong namin ni Jonas. Friend, sapay la kuma. Ta sumardengan amang ring kanya. No kuma, ikaw may tisabali akong tawa ay. Saan, friend? Saan ko nga igasang-gasat tibiyag ko? Siguro, no awan dumti nga sabali nga ayat kanyak. Agbiagak mat nga ta? Nga oray awan lalaki tibiyag ko. Oh, come on, friend. Anyan na ito. When friend, basta ita, nakafocus ti matang kong iti panagserbik iti ilik kas konsehal. Oh, sige. Nukastati ko na, friend. Ngam kuma, saan mo isarata pusong para tisabali nga ayat? When, silulukat latan, friend. Ang, saan na para ka ni Jonas? Sige mo ni friend. Baliwan tanto ti agsarita intun bigat ha. Good night. Okay. Sige, friend. Good night, too. Saan ati pa nagkita mi ka ni Jonas? Tiyata iti panunod ko. Ti pa nakakita mi kadadton niya kandida iti restaurant. Anya nga tati masaunay ta. Ay magmada, nagsao kayo kang Jonas. Wen tatang. Saan ko marumbang nga makisinara kakpay kan kwa na? Kaya't ko kasarita na sayaat. Iti maudi akong taway. Nasaya at no kasta anak. Katsapay la ko ma. Kasana sa bali ti atapan ni Donya Candida. Iti dayjay apan nakakita na kada kami kan Jonas. Ay, anya ko ma. Huwag mo't kit diya. Awanan bibiyang ko tatang. Padaanam ti mabalin nga aramida ni Donya Candida anak. Tatang, saan ko mga agbidot nga agiwayat iti dagas? Ta saan ko nga atrasan ni Donya Candida? Agtuyin ti kapen, senyorita. Agyaman aktonyang. Talaga kabisadom ti timpla magusto ka. Mun Ni mami, saan pa yari mo rin ti silid na? Ano, saan ka di pa yan nakariing? Saan pa'y mataray mo, senyorita? Wadang amin kahit ko pagsaritaan mi. Kasta ka, de? Akit ni Dawal? Nagkapoy tayan dito yung nagkape. Kunana ngagkarwas. O sige, mapana kita yan na. At dala ang damaga. Pakita na ni Donya Candida ang nagkuyog dahil San kan Jonas, Uncle. Amang ano pananutin da di abakat? Ang nagkinaawatan damanan. Ay, saan ko nga amaw? Hangam sigurado da ita. Hangam patsak akasta ti panunutan da. Anya lakit din nagpaiso ti tawan niya. Awan matdakas nga aramidin ni Insan Eloisa. Ay, saan kumad ang maawatan baraw? Hangam may salaan ti amok arasawn. Gapot kinakurapay may. Basol nga rin din Insan Eloisa no nakurapay. Kat isot inayat ni Jonas, salaman. Daytat saan ko nga mo Ang amangkel, impet kang kanon ni Insan Eloisa kan Jonas. Adinan kayat ang makisinubyan kan kwa na. Kan impak pakaasin na. Di na nariribukan pa'y. Tungpalin nga tamat ni Jonas dayta paraw. Dayta ti jak am mo, Uncle. Kasta unay ka no aliday ti rupa na. Idi agsina dagan insan. Saan ko nakita ta nagurayak lang iti kotse. Ay, mas daawak At damag ni Monek nga anak ti Mayor. Nga adda amay kari kumakan kwa na. Kuma? Angam nila tamat Insan Eloisa ti kayat na. Ay, anyalakit day ni ayat nga agpaisaw. Mauray lang ti final result ti divorce da Jonas kan Monique, Uncle. Ay, kasta ka day. Kan may isa? Saan mo ta nakayat ni Monique ti makisinubyan kan Jonas? Hosto ka nun ti panagsakripisyo na. Ay, one bite.
Saan ba ita may sa ti lalaki? Ket ang mga no adapay kit din nalimad apa naggusto na ken ka. Anya? Uncle, adayo ang mapasamak dayta. When? Nadeket wano nasingad kami ken ni Monique. Angam, kas may sala nga gayam ti amo kagapuna. Kay sika ada pa naggustom ken kwa na. Aklo na Uncle. Agrok babak. Angam oray pa'y makarik na akto iti ayat kan kwa na. Kopi ko paklaangan dati arik na. Anya? Italiman ko langan iti kaunggak, taamok, sa anak ama ikarikan Monique. So, kasanaog no adan tumot kas taarik na na. Anya? Daytaw iti laglagi pambaraw. Uray na ata akayo. Wano nayo per iti danong no kanayon ang madadang iti apaw. Sumgad. Anya? Ken iti tayak ni ayat. Awan na kurapay. Wano baknan. Nang runa no puso ti agpitik para iti tunggal maysa. Nabagas dagiti imbaga niyang kalipe kanyak. Angam, narigat ang mapasamak dahi jay. Kan awan turad kong hagpod no ken Monique. Nga uray adan tuman bilang maritnak ken kuana. Diyak kaya ta mapaayak. Wen no masugat ti pusok kapukan ayat. Akas kan insan Eloisa. Pulos nga awan maipagpanakkel ko kan Monique. Nang runa ta, mayor ti amana. Sabagay, pudno ti kunan niyang kalipe. Awan imposible no ayat ti agtignay. Bilibak kan ang kalipe. Kan uban matkit di. Kas kunadang harod. Love can move mountain. Nagaday ba kang kanyak, Jonas? Adala ang damagat dawal. Anya na yay. Akan, congrats, Jonas. Apa kablawan nak? Nagkinawatang kayo man gaya man kan kam si Lor Eloisa. Pagkunaam matitikas ta. Nagromantik pa iti Dikyo. Dinner with candlelight. No kasta ti pamatim dawal. Nagbidot ka. Anya? Impatang na. Adinan kayat pa iti makisinublan kanya. Ket kinid daw na. Asar dengak kuman arang-rangan. Ket, nakupay kamatan. Sarte nga mon. Saan ko ang masungbatan dayta? Ngam, agtalinad iti kaunggag. Iti puso ni Eloisa. Saan ko ang maibaga? Numalipata ko no saan. Okay, iswa. Wen gayam. Adaman damagag kan kadawan. Anya na tangamin. Sino jay dimtang akadwayo iti restaurant edirabi? Ni Mr. Ong. Mr. Ong? Wan, nyamsan mo nga ulit-ulitan ngay balikas. Tapilido na. Kasosyo ni Madam iti negosyo. Saan mo ka nga mo? Saan? No pa'y ado dagiti gagayam ni Mami a Filipino-Chinese. Sa bali ka rin ipang ipapanami dinajay. Saan man? Ang damo ngamin amakitak. Awan rumba nga pagdana kami tinayta, Jonas. Ang anya ang negosyo tinagsugpunan da. Saan ko nga mo? Tasan ko matabibiyangan da kita. Nasaya at mong timbagbagam. Natural, madam. Urayawan patagmi ka na kayo no mamingsan. Kinaluban kalatagan, Jonas. Nasaya at launa ay tinaramid mo. Magandad kayo, madam. Isardeng niyo kuman. Tamang ano agbalaw kayon to kat naladawan di amin. Isursuro na ka di. Saan?
patigmaan lang na di madam. Sa inyo ang mailang na nayon nagiti nasabang aramirin nyo. Dawal. Mga nudakdakkel ngem ti bagiyo, ti babawi yun to. Sigurado ka, iha? Wan, papa. Iti sumarunong nga elections. Ang kandidato to mat para konsyal. Ano niya? Wan, papa. Ah, Kasi ti plano. Iso ka na ti isusurot ko kani Councilor Eloisa. Tapno mamamudak dagiti tao. ala. At dakin ka no na itati kayan mo. Saan ka lapdan? Kaskada kayo, papa. Kaya't kumunti agserbi ka dagiti kailyan tayo dito San Mariano. Malagaron. Rogyamon tiyag pakam mo ka nagiti umili. Dakkel tinamnama ka mga bakaktumat na mamandangan nakrak ti mayor, papa. Dakkel day ta, apo unak. Wow! Napintas la unay day ta plano mo, Nick. Suruin ka. Kat amangan no number 1 kan tupay. Ngata? Wen, dakkel ba nagtikanayon mo nga isusurot kan insan? Kat ibagbagana asi kati anak ni Mayor. Gusto ka, Lito? Masigurado. Nasaya at launay no agkatikat kayo kan insan Eloisa. Ay, last term ni papa. Siyak mo ti sumublat kan ko na. Ang madamag ko man, anya talaga ti rason wano nang duron kan ka, asumrak iti politika. Dua ti kang runaan dito. Umuna, kayat ko amayaw awan tinapalabas. Suno, kayat ko tinananay apan ang lipat. Talaga lang ha? May katwa, kas ka ni Eloisa. Kayat ko matiag sirbi kada kiti kailan tayo. Nagpinta sa panggap. May mayat kumapay, no Mayor ton ni Insan Eloisa. Kat si katibi si Mayor. Ay, sa bagay. Dila maminadaw ga aglabas ti aldaw, baraw. Wan nga rod, Uncle. Saan tayo napupuutan ti aldaw? Eleksyon tumanan. Ay, wan nga raw, agasum day ta. Kat dakkel abentahe da Insan Eloisa kan munik, no agkatikat da. Wan, anong talaga nga ta nga alaen dan ni Eloisa kadwada. Isuman din baga kanyak ni munik, Uncle. Ay, sa bagay. Dakal ti impluensya ni Monek ken Mayor Solomon. Ay, husto ka, Uncle. Ngamin kat patpat gan launay ni Mayor Solomon ti anak na. Iba ka mandag pa iso Jonas. May papanitian niya, Mami. Nagsinubyan kayo ka din kan Eloisa. Nagkunaan nyo iti dayta. Anya ti kayat asawan ti panag-date yo kan Eloisa. No, ibagak asaan nan akayat. Gapo kada kayo. Anya? Gapo iti inaramid yo iti. Apa naging nadayumi. Saan na kun akayat? Nasaya at no kasta. Kat nila kuman monik ti pamaisam. Kabadya tinaramid mo? Tilang makunak, Mami. Saan nyo apilitan atel mo nagtibanag? Ajak matil mo. Anya nga ro dita? Agdiborsyo kay kin monik? Kat no saan nakamata na kaya at dayjay nga Eloisa? Anyat mapasamak iti biyag mo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.